mumemerekia umwe uria uikaine kuruta wira na Inoro TV uria uikaine ta Winrose Wangui netigete mafansi ake kuria mwena wa Facebook magegete na tutanamba gukumenyithia gitumi gia Winrose Wangui kugegia mafans ake no tukuria na giteo wabe o subscribe, like, comment na ndukarikane kuhinya ka notification bell wakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa mugikuyu. Mumemerekia uria uikaine kuruta wira na Inoro TV uria wakurehagira mohoro Winrose Wangui kuria mwena wa Facebook netigete mafans ake magegete thutha wake kwiyumiria na guposti gabica karia aingi marauga riu Winrose Wangui Nimuracerie na gabica gaka karonania Winrose Wangui ekirite nguo ya gitenge iria atumia aingi mekiraga hindi ya marathie kuracerio na he gabica pia arekirire akuite kiondo kugo gaka niko karatukania andu aingi makiuga Winrose Wangui riu Nimuracerie na caption karia Winrose Wangui arekiria haria ni ngumu quote how I enjoy and celebrate with a taken flower agekira emojis ya flower na arafu agatheka congratulations my squad team strong na mafans ake kuria mwena wa comment section ni mareyumiririe toyo kezia wa Kariuki uria ni murata wa hakuhi muno na Winrose arauga wow you look gorgeous na kezia na Winrose agashokia thank you so much mama wa offer. Hihi netia ogera Winrose thutha wa guposti gabica gaka karia andu aingi marauga ni araceirio. Tutigire moni maku haria comment section ine na ndukariganirwo gu subscribe goko ni Africana CN.